Sampurasun dulur masaret ya tepang di sarang si gondrong neng kelayung mungkin dulu sadaya syariatnya ngopai lah harehan Aroni komandan Jeprit ngopai kang paling ngopai Wilujeng ending good morning ya moyan syukur alhamdulillah ya. Masih kene biasa ngareham urang nya masihan kene nikmat ya nikmat ngarokok nikmat ngopai ngopai Aroni lah mantap buka oboy ya deh terus ngopai panas tuh moyan moe larai jemur muka nih biar agak herang-herang begitu dah sedikit kemarin sadayana ya sadayana lulur biasa sing salehat sadayana ya sapa lah ya Kang Roni orang jadi preman Kang Degul oke ngopai nyingga ayah bubuna ya Ya. Iya mau katingali rada beda ngaluang gewe moe rarai itu panas sebenarnya mah gue pedan nasi gondrong nih kelayung ya beberapa ngapain hiburan lu sepupuh ada kaurang anu nikah ke lomba maling gitunya penting mah urang we ulah nikah ke panulian slogan lah gitu. Kan we anu ngarewa udah biasa temen orang loba anu dikaresep tentu pasti tersaeutik loba anu mikal ngewa dari urang doer hidup nya enjoy penting mah urang ulah mikal ngewa ka anu liat Kang Petrik, kumaha Kang Petrik baris ya ayam bakar baperna ya. Mugia sing laris manisnya Tanjung Kipul. Duitna ngumpul, dagangannya laris. Nah kalau dulu gondrong di si ayam nomor pesen ayam bakar katun dongkap wae ka Kang Petrik. Ayam bakar baper bikin Anda jadi Spiderman. Dola we nyalur nya di si gondrong nih kelayung mah mugia sadaya sing sarehat maju bersama sukses sararea itulah yuk sampurasun rahayu 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 rahayu